Bharatiya Janata Party ni phaising ba sawi choba khlaini bagai India Alliance by thansa ka CPIM aro rogobo kebo mungo klai kha borok Congress by kok miliani bagai Kaibwrui haste o saichung no batailai mani CPIM Kaibwrui haste ni bisingo kaisa simi achugthai mankha Telangana o Congress by kok sawi kaisa achugthai no batailai mani CPIM aro rogono koplai engkha CPIM ni Telangana haste tangphang kunamni ni samba sibrao te achugthai rogo khe buksa CPIM rok phiaba montri bokroni phaising nahari kok samani kebone bodol a modi magic no nahari no Rajasthan Madhya Pradesh te Chhattisgarh hapang sanamnani nai tongkhai BJP a haste rogo bud ni sikang Congress ni samung rok na te kok saka CPIM ni kendriya committee ni achuklai mungo te bud ni percentage rogo bo uslujak borok Rajasthan Madhya Pradesh te Chhattisgarh 48.55% 41.69% te 46.27% vote mankha Bharatiya Janata Party Congress mankha 40.40% 39.53% te 42.33% vote a thairoko mungkari CPIM rokni te khaksa phasingke hayungni mepo Bharatni mung sakabo tisanani bagai samung khlai tongkha Bharatni mantri bokrok Narendra Modi bini naikal mungono samung khlai tongkha Bharatiya Janata Party Bureau report Kokkhorang